डॉक्टर तानादना हिदाक चाबना मुकोरमाइकोसिस नाहलकपगी मरम अमसु ओइबा याय डॉक्टर रंजना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरगा रिकवर तौदुना लेरबा पेशेंट सिंगदा मुकोरमाइकोसिस ना नारक्तुना सीबा यावरकलिबा से कोविड लाइसेदगी ngaktoknabani haiduna कोविड पॉजिटिव पेशेंट सिंगना डॉक्टर सिंगा इतान तानारुबा तौदना अतोपा मियोय अमना हिदाक अमा नत्रगा एंटीबायोटिक की हिदाक अदु चारग फगनी हाइना पंगसादा चाबा सिनसु अचौबा मरम अमा ओइगनी हाइना रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर एंड हेड ओइरिबे डॉक्टर खुराइजम रंजना पाउसी असिगा अखनना वारी साबदा फोंदोरकले महाकना हाई हौजी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरगा रिकवर तौरबा पेशेंट सिंगदा नारकलिबा लैना असि मियामना ब्लैक फंगस हाइबगी महुत्ता तसेंगना मुर्कोमाइकोसिस ओइना हाइगदबने मरमदी ब्लैक फंगस हाइबसिगा हौजी रिकवर तौरबा कोविड पेशेंट सिंगदा नारकलिबा मुकोरमाइकोसिस हाइदिबा लैना असिगा खेनबा लै कोविड-19 पॉजिटिव ओइरुबदगी रिकवर तौरगलबा पेशेंट सिंगदा मुकोरमाइकोसिस लैना असिना नारकपगी मरम कया अमा लै मरुओइना पॉजिटिव ओइरिंगैदा चथबा लायंग पथापकी मतमदा अफबा हिदाक अमनि हाइना लौनरिबा स्टेरॉइड डोज हेना सिजिनबदगी डायबिटीज लैरबा पेशेंट सिंगदा सुगर की चांग वांखलकपना मुकोरमाइकोसिस नारकपगी अचौबा मरम अमसु ओहल्ले मणिपुर याउना लैबाक असिदा लैरिबा मियोय अयाम्बना डायबिटीज ना नाबा हाइबदु ओय मरम अदुना मुकोरमाइकोसिस हाइबा लैना असिना डायबिटीज पेशेंट सिंगदना हेना लांदाबा मरमना लैबाक असिदा मुकोरमाइकोसिस लाइचत असिना नाबगी चांग हेंगलकपने डायबिटीज ना नारमलबा मियोय सिंगदा सुगर की चांग येंगहौदना कोविड तगी ngaktoknabani haiduna स्टेरॉइड सिंगबा हिदा कया सिजिनबा अफबा नते कोविड पॉजिटिव ओइदुना नारुबदगी फगलक्तुना लैरिबा पेशेंट सिंगना मुकोरमाइकोसिस हाइरिबा लैना असिना नारक्तनबगीदमक यारिबा मखै स्टेरॉइड डोज हेना अमदि मतम सांगना सिजिनदबा डायबिटीज ना नाबा पेशेंट सिंगना सुगर यारिबा मखै कंट्रोल तौनबा होनदुना मतम चाना मॉनिटर तौबीबा अखंग अहि डॉक्टर सिंगे पाउताक याउदना अतोपा मी अमना कोविड तगी ngaktoknabani haiduna हाइरकपा हिदाक अमा हेक्ता सासिनदबा कोविड पॉजिटिव ओइरुबदगी हॉस्पिटल दा लायंगबदगी फरकलबा पेशेंट सिंगना युमदा सत्रिंगैगी ममांगदा मिटकी डॉक्टर अमदे ENT डॉक्टर सिंगदा चेकअप तौहनबीनबा होनबीगदबने लोइनना कोविड पॉजिटिव ओइरुरबा मियोय सिंगना करिगुंबा हक्सांगदा नुंगाइतबा अमा हेक फावरकपा हाइबदी अहोंबा अमा हेक लाकपा मतमदा डॉक्टर सिंगा तानाबीबा फगने नातोन तोइना फुलकपा मित्ता सिकपा नारकपा नुंगाइरक्तबा हाकचबा फावरकपा साइनस लैबा मियोय सिंगना ममांगदा थेंगनखिबा अवाबा दुदगी हेंगलकपा माइदा इपंग पंगथबगुम कोका हेना चिगलकपा नातोन मयादा हाना लैरमदबा अमुबा ताकफम तारकपा माइगी साइड अमदा हेक्ता पोमथोरकपा यारी याखोंगदा पोमलकपा अमदे नारकपा यावरबदे यामना थुना डॉक्टर सिंगा ताना हौदुना लायंग थोहौरबदे मुकोरमाइकोसिस हाइरिबा लैना असिना नारकदबदगी कलहौबा ngamgane महाकना मखा ताना हाई कनागुंबा खरना मार्क्स यामना तोइना उपना मुकोरमाइकोसिस लैना असे नारकपा ओइरंबा याय हाइरिबा वाफम असे साइंटिफिक ओइबा रिजल्ट ति लैते तौबदबु कोविड लाइसेट असिदगी ngaktoknabani haiduna सिजिनरिबा मार्क्स असे तरु तनानबो ओहनगदबने उपलिबा मार्क्स अदु तोइना सिंदोकपीबा फै लोइनना लमदम असिदा सिजिनरिबा फीना तुबा मार्क्सिंगसु अमुक उपलुरबदे अनिरक सुना उपतबा फै करिगुंबा अनिरक सुना उपा तारबसु सुदोक चामथोकलगा तरु तनाना उपा अमदे लूना नाना लैबदे यामना मथौक ताई मार्क्स यामना कुइना उपना मुकोरमाइकोसिस लैना असिना नाहल्ली हाइबसिसु लानगने तौबदबु मार्क्स यामना कुइना उपना हक्सांगदा तोंगान तोंगान बलैना नाहलकपदि याई हक्सांग फना लैबा मियोइसिंगदे लैना असिना थोइना नारकपदि ओइदे मुकोरमाइकोसिस के हिदाक लै मरमदुना मतम चाना ngannna layeng हौरबदे लैना असिदगी अदुमक पुंसी यामना कनबा ngamgane लैना असे यामना यांगना हक्सांग मनुंगदा संदोकपा ओइबा मरमना मतम चाना लायंग थोकपदे मथौ ताई करिगुंबा मुकोरमाइकोसिस हाइरिबा फंगस असिना करिगुंबा ब्रेन यौख्रबदे सीबगी चांग चादा मरिफु ओय अदुगा नॉर्मली ओइना मुकोरमाइकोसिस लैना असिना नारगा सीबगी चांग असी सुपनगी चादा यांखै ओय अदुबु लाइबक फबदे मुकोरमाइकोसिस लैना असिगी हिदाक असी तांगलबसु सेंट्रल गवर्नमेंट ना पिरकपना मतम चाना लायंगदुना हिदाक थाहौरबदे लैना असिदगी ngaktokpa ngamgane स्टेट गवर्नमेंट असु मुकोरमाइकोसिस लैना असिगी मतंगदा मियामदा अवेयरनेस पीबगी थबक कया पांगथोकले मियामनसु लैंगांगना लखलकपा थबक थौरमसिंगदा थवाई हक्सांग याउना थौदांग लौबियु मदुना लाइसेट असिदगी ngaktoknaba होनबदा अचौबा mateंग ओइगनी हाइनसु महाकना मखा ताना फोंदोरखि जेनिम्स की थुगाइखिबा पोलमसिंग सिंगलगे हाइरकपदगी यानखरे ngarang numidang pung 8:30 rom tarakpada जेनिम्स के ICU दा थमदुना लायंग लखिबे कोविड पॉजिटिव ओइरबे नुपी अमा लैखिदबदगे पेशेंट पार्टी की माइकेदगे डॉक्टर सिंगना सेक्शन लायंग बिदबदगी लैखिदबनी हाइबगी चार्ज ता वार्ड अदुगी थुगाइदुना मांगनखिबा पोलम सिंग अदुबु थुगाइखिबा मियोय सिंगी माइकेदगे लाले हाइजरखिबगा लोइनना
akai atoi thokibasing adu singlage haibadagi yasinaba purakhrei laikhidrabi nupi adugi maming okram ongbe gypsy chahi 38 mapuroiba o ajit kawe singjamai khetri laikai dagi ni patient adu mamang thagi kulhumdoi dagi layeng sang asida admit tawraktuna layeng lakhibani ngarangi thogdok adugi matangda police na senabani haiduna laikhidrabagi mapuroiba ajit amasung masal nupi okram anu phagatke adubu makoi anigi ahalaman singa police amasung jenims ki authority singagi marakta punna phaminaduna wari sanabada ngarang thokiba thogdok aduda akai ato yaukiba potlam sing adu patient party gi maikaidagi singlage harakpadagi yanaba puraktuna makhoi ani police na thadokre haidi okram ajit ki maikaidagi su jenims ki director da iba cherol ama pisilaktuna thogdok adugi matangda lale haijarakhi loinana madugi damakta mahakpu ngakpi nabasu haijarakhi hairi adum oinamak lamphel patalariba Indian Medical Association IMA Manipur State Branch ki president amasung honorary state secretary ani na punna thorakiba cherol amada patient ama sibadagi Jenim Hospital gi covid ward ta mathau pangthokhiba doctor da khut thakiba amasung hospital gi pochai sing akai atoi thokhankiba ngarangi thogdok adu yamna ikai ningai oiba amasung medical community bu ikai ba piba thogdok ni haikhe state asina hojik covid 19 pandemic ki second wave mayok nari ngai cherakta hospital da sigumba thogdok sing thokhan babusu condemn tawrakle loinana thogdok aduda senaba singbu Manipur Medicare Service Personnel and Medicare Service Institution Prevention of Violence and Damage to Property Act 2015 amasung Epidemic Disease Amendment Ordinance 2020 gi makhada faduna pifam thokpa chairak sing pigadabani haina su phongdorokle adum oinamak association asigi maikaidagi su okram ongbe gypsy devi na manung matam sadana laikhidaba dubudi awaba phongdokpaga loinana mahaki imung manungda mayok na horiba awaba singdasu saruk yari haina su phongdorokhi Bisnupur gi SP positive oire Bisnupur District Police ki Superintendent Priyadarsni Laisram ngarang sija hospital da pangthokiba RT-PCR test ta COVID-19 positive oire haire mahakna positive oirakpadagi ngasi district asigi executive magistrate Laisam Bobina thokiba order amagi matungina SP gi quarter adu containment zone oina lauthokre Kamjong District Headquarter dadi suknatagi ambulance macha ama khaktamak leiri KDCC Kamjong District Headquarter da Head Office oiriba Kamjong District Coordination Committee KDCC gi Co-Convener Letkhosai Mate amasung General Secretary ngatangmi hungyona punna khuyak piduna thadorokhiba cherol amada hojik mayok nariba pandemic asigi phibam asida matik chabagi wafamde lapna thamkhraga Kamjong District Headquarter da supnatagi apikpa ambulance ama khaktamak leiri hairi cherol asina makhatana hai District Headquarter asida X-ray gi equipment amasu lay adubu masibu operate tawgadaba technician laitabadagi hojik sizinadana leiri haire district asida hojik leiriba phibam ase Manipur lenga ki maikaidagi mafam asida COVID-19 gi virus yaurokpa ngairibra haibagi wahang hangladuna health sector gi oinadi district asigi block headquarter singi quarter singda specialist doctor amata leitre COVID-19 khaktagi danatana khunja singna atopa laina sing narakpada layengpham leitre tangai fadana laigadaba doctor singi manungda pediatrician gynecologist amasung medicine gi doctor sing Kamjong district ta leitre Kasom Khulen block headquarter da mafam asigi miyam gi damak bank ama thamnanaba haukiba kumja 2015 da sangakhrabasu hawjik phawbada bank ki authority na makhoi gi thabak thoram sing haunaba haibada yadaduna lakle masi hawjik building asigi oiriba phibam asidagi ne bank oina sizinnagadaba building asibu saramba contractor na quality maintain tawramde building asigi floor da napliba tile sing loinamak maset thokna kaire maram asina mafam asida bank leitabadagi khunja singna awaba mayoknare khunja ayambagi account sing Imphal amasung Ukhrul da hangdoknare masigi mathakta Kamjong District Headquarter da sagalagliba mini secretariat asisu hawjik phawbada loisindana leire isam sambada haukiba chahi ani ahum asida district asigi infrastructure sing sengbat sagatpagi thabak pumnamak loisindana leire district headquarter asigi manungda lariba lambi singi phibamsu sathiba mawongda soklei kanagumba minister singna lakpa matam khaktada temporary oina repairing tawbani haire maram sing asina district asigi manung chaliba Sahamphung block tade infrastructure development yauna atai loisang singa mari leinaba thabak thoram pumnamak fail oire haire cherol asina makhata na haibada National Food Security Act napsagi card holder singda Prime Minister Gramin Kalyan Anna Yojana gi makhada pigadaba sakthung sing masibu phangadaba khunja singda ningthi jana phanghanba ngamdre hairaduna Kamjong district ki oiriba phibam sing asigi matangda leiriba lengak asina haksina lobibaga loinana paikhatpam thokpa thabak thoram sing district asigi khunja singgi interest ta paikhat piu haire amarom da tha asigi ani dagi hauraduna mari fauba KDCC gi advisor Asanka Sarna Kasom Khulen block headquarter
Pungyar Block Headquarter, Kamjong Block Headquarter amasung Sahampung Block Headquarter na chingbada satuna hagthengnana mafamsing aduda oiriba phibamsing yangsinkhi. KDCC gi member singna Village Authority, Youth Organization, Women's Organization amasung Block Level COVID-19 Committee gi member singa phaminaduna hojik oiriba COVID-19 gi phibam asida district asigi miyamna thengnariba khudongchadaba singi matangdasu kupna khanaki hairi.